Tshiimo tshi khou ṋaṋa u bva nnḓa nḓila vhukati ha murangaphanḓa wa khamphani ya zwiḓolo zwa fake vho Mtarira u bva ngei shangoni ḽa Zimbabwe. Phambano avha vhavhili dzi khou ḓa nga murahu musi hu tshi khou lwelwa boyfriend nahone vho Mtarira vho sumbedzisa uri Mamy vha na zwithu ngomu rumuni. Mamy kha video vho vhonala vha tshi khou phasa nahone vha tshi khou sumbedzisa uri hu ḓo vhifha arali vho Mtarira vha sa huma murahu wavho. Ndaona vha sa eḓeli rumuni yavho vha eḓela masofani ndi mini tshine sa khou vha tambudza vha khou tambudzwa nga mini hanefho hune vha dzhia hone video ndi hune vha ḓela hone vha eḓela kamarani yavho vha shavha vhukati ha vhusiku. Ho ṱaha mivhigo miswa ine ya khou sumbedzisa uri vho Mtarira na Mamy vho wanulusa uri vha khou shera galado nahone zwiito izwo zwa dina vho Mtarira. Ramafhungo washu Mercedes Besant uya vhiga ri to face a reality ti ni munhu nga fela fhethu galado wakho hey it's my period ne I'm coming just give me 2 minutes ni munhu nga galado wakho just 2 minutes I'm coming I'm right behind you okay ari zwilichi rani ndi classini sharp. Tshiimo tsho vhifha vhukati ha vha vhavhili lwe Mamy vha mbo ḓi guma vho livha studio uyo bvisa luimbo lune lwa khou sumbedzisa uri vho Mtarira ndi Nndwa, murekhodi a tshe DJ Search. Musi Mamy vha tshi to fhedza u ya live kha TikTok yavho vho Mtarira navho vho mbo ḓi livha studio vha ri vhusiwa na nga nṋe ndi a vhuṱanganedza nga uri zwa Nndwa a thi nazwo. Mafhungo manzhi kha vha dzule vho tielela kha page ya Captain SABC Livhu online TV kha Facebook kana kha YouTube ya Muofhe TWT Nndwa. Ri ḓo vha ḓisela zwezwi khuḓano kana phambano dzavho vhavhili dzi tshi kha ḓi bvela phanḓa. Vhaimbi vhane vha tou vha na mpho nṋe ri ḓivha havha sakanu chincha magia no akamatorokisi Pain ya jealousy